Enstitüsü ile Cemal Beydiç Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği Boşnakların en büyük ve en eski divan şairi Mostarlı Ziyayi konferansına hoş geldiniz. Sayın Mostar Başkonsolosum, Cemal Beydiç Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı Adnan Velegiç, Türkoloji Bölüm Başkanım, değerli misafirler, Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Mostarlı Ziyayi, Yunus Emre Enstitüsü'nün ve Cemal Beydiç Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği programa hoş geldiniz. Boşnakların Osmanlı döneminin her alanında olduğu gibi tarih, tıp ve mimari alanında olduğu gibi edebiyat alanında da büyük katkıları olmuştur. Bugün önemli bir katkı sağlayan Mostarlı Ziyayi ile alakalı önemli çalışmaları bulunan Doçent Doktor Müberra Gülgendereli'nin konferansına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Poštovani zvanice i gosti, pripala mi čast da u svojstvu šefa odseka za tursku jeziku i književnost otvorim današnju konferenciju. Zaželio bih vam svima dobrodošlicu i zahvalno što ste odazvali ovako velikom broju na skup posvećen našem divanskom pjesniku Hasanu Zijaji Mostarcu. Također bih izrazio zadovoljstvo što Turski kulturni centar Yunus Emre u suradnji s Fakultetom humanističkih nauka u Mostaru organizuje ovakvu jednu konferenciju. Poštovani cijenjeni gosti, poštovani dekani, poštovana generalna konzulacija Republike Turske, poštovani Yunus Dilber, direktor Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Mostaru, šef odseka Turske jezike i književnost. Hvala vam i dobrodošli na konferenciju pod nazivom Najstariji bošnjački divanski pjesnik Hasan Zijaja Mostarac, organizovano od strane Yunus Emre Institutu Turskog kulturnog centra i Mostar uz podršku Fakultetu humanističkih nauka. Boşnakların çok sevdiği fakat belli bir süre divanını ve eserlerini bulamadıkları büyük bir şair. Dugogodišnjeg istraživanja Özellikle i prilikom izabranja doktorskog rada dok sam bila u jednoj biblioteci, naišla sam na knjigu Plavih korica, htjela sam da uzmem tu knjigu, ispostavilo se da sam pronašla veoma bitne informacije o Hasan Zijaji i Mostarcu. Bosnalı Hasan Zijaji'nin, Mostarlı Hasan Zijaji'nin büyük bir şair olduğunu anlamış olduk. Kad smo pronašli ove bitne knjige i informacije, pronašli smo i bitan datum vezano za Dari Kitabe. Znači, pronašli smo u jednoj pjesmi podatke kada je tačno izgrađen stari most u Mostaru. Ey gönül arif isen, iç yürü camı cemi aşk, ki değer iki cihan zevkine bir alemi aşk. Felek üstine melek emrine ram olmuş idi, olsa en güçlü Süleyman'da eğer hatemi aşk. O srce, ako si spoznalo istinu, u tebi je čaša ljubavi džema. Svijet ljubavi što donosi zadovoljstvo na svijeta oba. Da je na Sulejmanovom prstu bio pečat ljubavi, na nebu bi se priklonio Melekovoj naredbi. Konferencija je jedna u nizu uspješnih aktivnosti koje smo zajedno organizovali sa Fakultetom humanističkih nauka. Nadamo se da će i u budućnosti biti ostvarene uspješne saradnje. Konuşmacımıza hediye takdimi için Yunus Emre Enstitüsü Mostar Türk Kültür Merkezi Müdürü Yunus Dilber'i sahneye davet ediyorum. Şairimiz Mostarlı, hocamız Mostar'da, Mostar'ı andıran bir hediye vermek istedik.